Mbere ndi ntomurume oro kwerekana ko rayiro ni mutano kena mutano kurwa ichunje byake bimubemwiri na bingi kuoneka kontu mwanya nedirite aketika wa ntuku yeruare akyarerio ntubore ndeci munini wa chibontereu emile mukwanjero nedirite aitara akari kulungaira atori bone ndekenda kwebukana na makarika ya moya ya edirite ndi akirimo nakia mutotigi na batmiriti moneke to andato Martin Mugambi na utwambiri ekyo na ichekeba Bana kethikero muthenya we munde kiratinda ntura yegiankanja wandia mitherukire gicigo mbunge kia mara mathikoni ma mukuru na batimiriti wa Ndamiano. Miriti wa Ndamiano atere uturo bwake na njeri ya kiriga thaki ake James Muremi gukirikanaga ikumuraga na kumugitanga ichunche na kuruga nyama biumia bika ibithiru. Kidogo ilitupatia wasiwasi kuweza kuelewa kana kwamba ni nyama ambapo ni ya kawaida labda ya mnyama fulani ama ng'ombe, maana kijana alikuwa haelezi. Machunche marametegirwe mari mamwiri wa Miriti maragwatithanwa na muthenya we mundi araruthirwa mathiko kenda konogokia mwiri wake ara Kristo kana etegeri bakanichia mugona kathoreki bamukathite na wonokio. Kwa hivyo Miriti alikuwa mmoja wetu katika shirika hilo la wazee la kanisa la Kikatoliki, na kusema kweli Miriti alikuwa mtu mwenye upendo na pia alikuwa mtu mwenye ushauri mwingi sana katika chama hicho chetu. Kwa hivyo sisi tukiwa wanachama wa hicho chama cha wazee, kuna nafasi kubwa sana tumeondokewa, lakini tuna wazee wengine sana hapa, wengine watachukua nafasi ya Miriti. Chabuchibo wa sublocation ya Gatua oro kurikanichanie ni amugona twa mirimo kwanjero auritia karika na tori kurionganagira akiugaga gugatwika tori barionganagira Miriti atikiona thina ya Friando Place. Sasa tuko sawa, tuko nomo, so usio na wasiwasi kama vile chama anasema tuko nomo. Ni shetani tu wakati mwingine anaingilia hapa na pale bila sisi kujua, anatufanya tuwe kama zile tunavyofikiria mingi. Najua wengi wanauliza kulikuwa na chief ama kulikuwa na ile mali chama, kulikuwa na nini mahali ile kitendo kilikuwa natendeka. Shetani ni mwovu, anaingia wakati watu ajui. Ukivukia mko sawa, shetani ndiye anaingilia. Ile kitu tunangeomba, tuwe tunaomba sana. Kirekeria mukwanjero ugite mantu imathirire na imamaranire na kwagia no kiri. The time jua jirani yako ako sawa. Kama ako na njaa, mwangalie. Kama ana nguo, mwangalie. Kama watu walikuwa na ingiliana mali hapa na pale, ungejulikana kuna shida mahali. Ndio ulistukia tu kusikia kuna jambo limetendeka. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.